I pozdrav youtuberi, igramo Rast sa Pospankom. Kao što vidite, ovo je naša kuća. Nema ništa posebno u njoj, sem 3 kutije, 2 kreveta i 1 pesnica. 2 workbencha. I još su nam trolovali kuću. Iskinuo me šiljki. Sad idemo jednom liku da se osvetimo, ko se nalazi tamo. A nije, ovako ću se sekiram. Evo ga neki bar. Vidim ga. Hoćemo da ga koknemo. Inače ovo nije kao zove prava verzija Rasta, vidite da je 19. decembar 2013. a treba da bude februara 2014. Ko to puca? Neko ide šar. Oho, ček. Da, i ovaj server jedini koji radi, ja mislim, na ovoj verziji. Nisam mogu da nađem bolji, da, što još ima. Kad crknete, kako zove, ne gubite iteme. Ovo je radijacija. Kao rat se zove. Gdje si, bolan? Ubio sam ga. Ajde čekaj, ajde pić samo da spremimo. Idemo ka zombima. Ajde. Iz zombija, kako zove, dobijate najveće stvari. I idemo tamo u moje skladište, možda dobijemo od C4. A, da, ajde. Prati me. Onda, nađete foru ko Minecraft kao. Ujebem ti život. Ti, 2 zombija. Ajde, da sam lukom strela. Jedno manje. Beži. To je. Holosync, to već imamo. Evo ga još jedan, pazi. Šta ima? Nešto slabo. A, prati me. Čekaj. Izvuka. Ovo mi je, ja mislim, načo oružje, mislim, najviše dela damage 180, ja mislim da je možda bolje, ali nisam siguran. Još nismo došli u ruku. Vamo. Gdje si? Evo me, skačem. Skačeš? Na metalnom nekom. Čekaj, jesi ti tamo na onoj livadici? Da. Ajde se vrati. Ajde, vrati se. Tamo da izbijem na onu livadicu. Da. Znaš da ne idem nikog. Lud. Kako ne vidiš? Evo me, iza tebe. Čekaj, ovdje mi nešto što je ovo. Flashlight mode. Strela će otići ka tebi i stani. Ajde. A, nemam Noaros. Viješ me. Ajde, brzo. Do skladišta. Let's go. Pam. Em pratiš? Da. Dođi. Vamo. Pa tu. Bez stila na naš majku. Pa levo. Svijet kad čujem ovaj putev. Ja vidim. Vidi tamo kutije što ima. Da. Evo moja ona kutija tamo. Četiri municije za ova. Zašto? Za MR-u. Sad samo da nađem ovaj. Evo unutra, ja mislim da ima nešto. I limelna. Kutija 22 baruta. 22? Baruta. O. Sad vamo imamo nešto. Sad samo da spopnem na planinu da im da je to tu. Nije, to je još gore. Gdje si ti? Evo me. Evo me, brate. Aha. Iza tebe. Da, vidi. Ajde dođi. I ja neka metalna, kako se zove, ne znam gdje. Tu se najbolje stvari dobijaju. Samo ne znam da nađem te. I ja mislim da je tamo. A ništa, ići ću do gore. Da, vamo, pa trebam da skrenem levo, pa se popnem vamo. Pa vamo, pa vidim sve. Čvore da siš. Evo je metalna budala. Vidim, neko stavio tu kuću, jel tako? Da. Šta si našao u tome? Sve. Major mogu. Koliko?
Jedno. Vidi ovaj civilni stavio kuću i unutra krevet i samo se stvari, brate, to je koliko. Pa to. Ima i vamo je, mislim. To treba... Ovaj sa metalnim ovdje vratima ima najviše stvari. Da. To treba biti. Pa C4 ajde, brate, nabavimo da nije. Treba za eksploziju. Eno ga, ajde sad krivo pa ga nalazi. Gdje? Ajde ga krivo pa nalazi. To sam ja, neki osam. Nisto. Jel se penjem na stenu sad neko? Jel se popeo sad na stenu? Evo neko mu bilo moje sad ono trči tamo. Gdje? Na livadi? Trči ga metalno. Aha, prema metalno. Evo ga. Razlutat ću ga sad čekaj. Hvala lepo. Daj, bitch. Daj. Da isključim laser i svjetlo. Daj. Mora da ide hitno pod očnog, brate. Ajde dođi vamo. Zovem očnog. Pogledaj mu oči. Pogledaj ti ovo. Nestoje. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Idemo tamo ono drugo stajalište iza planine, ono tamo gdje su radijacija ona. Bi volio da padne avion sad. Avion, tačno ispred, a da, došli bi ovdje bili. Ajde obunim. Toliko o tome da ja od sve ove municije imam samo jednu municiju za pištolj. Preda put. Ček, kreni si iza, ne. Ovo diskonektovalo me. Sad nemoj tim putem, idemo ono iza te planine imaš ono gdje smo se ja i ti našli ono, kako se zove, ona radijacija. Gdje smo bili tamo gdje sam kupio one kutije, pa me onaj lik kopnu. Veruj mi vamo vidi unutar. Verovatno onda ima s dvije strane. Ja idem s jedne strane, ti s druge. Ajde. Ja sam to pričekio. Ja kažem eno ga. Eri kamen, brate. Uzmi si samo to za municiju. Iskonekta. Evo. Ja kažem, lepo, ja sam ga već našao. Iza planine, lepo se spustiš, uhvatiš kosinu i samo pičiš. Evo ga zombi vam. Miš da te ne vidim, pa nisam htio čuti. Ovo, bleeding. Crafting. Tamo su već neki lijekovi bili, ili su ovo zombi. Ovo je jednoga crni zombi. Ono me najče zombi. Njega ako ubijete dobijete, ne znam ja, metal neki. No ono ubije da ste dobije metak. Najbitniji. Da. I metal isto može dobije. Mamo znam skoro svaku kosinu. Svaki ćoškić, evo sad će radijacija. Samo da vam izgazim, rekao sam. Tačno sekundu. Znači vam ovim ćoškovima imate. Ovdje. Pokupili. Vamo ima. Ovim kojoj kući imate levo, ko su tu. Evo, tačno. Explosive charge, opet. Hey man, gunshot, I have a gun. Ovo dobro, gunshot. Dobro, ja ću njega sekiram. Gle se dole. Stefke, Sunny Boy. Opa, evo vamo još jedan. I šta sam dobio? Dobio sam kako se zove, P250 sa jednim metkom, a mogu dva da buđem na njemu, brate. Dve stvari mogu da buđem na njemu. Imate vamo kako se zove. Isto. Za ovdje baš nisam siguran. Ali znam da ima
tu iz ovih C imamo, trebalo bi da imamo tako u tim ćoškama. Pokupili, a ne znaju baš oni za sve. Zavamo to tako. Nema tu. Tu, evo, šta sam rekao u tom ćošku. Da imamo šta se ovdje nalazi. Oho, gunpowder, taman. Vamo. F1 granate imam i to, brate. A ja ću da snijem, da nastavim to da snijem. I šta vamo imamo, da to smo bili. Tamo gore nemate ništa. Znači to su te 4 kuće, 5 koliko je, šta može da se nađe, tamo isto može da se nađe. Onda imate avion, kako se zove. Ispušta neki teme, nikad ga nijednom nisam uhvatio zašto mi uvijek ubio. Pazi, možeš ti da umireš 100 puta. Evo i umiram, ne budi me. Umire majko, aha, ne budi me. Don't shoot. I cool. Evo ga ovaj hatače s kojim smo neprijatelji. Ej men! Oooo! Ubio sam ga, brate, on pucao na mene. Ovo će bar iskrvari. Imam 5A4, šta je to? Gdje si našao? Pa to je ovaj Hatek 69 H9 te ubio sa... Da, to je MP5. Ajde, može ovo kraj da bude. A sad će kraj klipa. Ajde ljudi, vidimo se. I to je sve od epizode, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I... Ćao!